twabonye ikiruhuko kigeze mu byumweru bibiri, so umunsi wa mbere akenshi aba ari kongera kugarura abakinnyi muri ritme, kuzamuka gahoro gahoro nta guhera hejuru, so urebye muri rusange nibyo twakoze uno munsi. Ku giti cyawe mbere yuko tugenda ku bandi uhagaze gute, ubuzima bumeze gute kuri Abdul? Mpagaze neza, maze hafi ibyumweru bitatu bambaze meniscus, so donc nkomeje gukurikirana gahunda y'abaganga bampa, bivuga ko mu byumweru hafi 4 cyangwa se 6 ngomba gutangira imyitozo iri rusange n'abakinnyi. So rero match donc zikurikira za Musanze nzatangira kuba nagaragara. Ibyavuzwe ko ushobora kwerekeza hanze y'u Rwanda kubagwa Abdul, wenda hari ibyo wanditse kuri social media zawe ariko mu buryo bw'itangazamakuru bihuye bite? Navuga ko nta kintu na kimwe gihuye, navuga ko ni ibihuha kuri njyewe kandi no ku ikipe yanjye, nta muntu n'umwe uzi aya makuru, n'uwayanditse nta muntu n'umwe ugeze avugana nawe kugira ngo yashimangire, so kuri njyewe kuri twese ni ibihuha. Amasura mashya y'abakinnyi uyu munsi bagaragaye cyane cyane kuri Ruvumbu niwe wanatangajwe, kuza kwe bivuze iki mu ikipe ya Rayon Sport? Mwebwe muri satisfait gusa kuba ari we wenyine waje cyangwa mubona hari n'abandi bagomba kuza nka kapiteni wanarebye n'imikino myinshi wenda utari mu kibuga? Icy'ingenzi urebye dufite groupe nshyashya kuri twebwe no kuri coach, uko afite maintaining kuri groupe harimo effect nini cyane. Urebye kuba wenda ufite groupe nshyashya yiganjemo abakinnyi bashyashya, navuga ko wenda experience itari hejuru cyane, no kuvuga ko twabaye aba mbere tubabaye kabiri tugera kuri aba gatanu, urebye harimo amanota 2 twe n'ikipe ya mbere, so navuga ko ntabwo ari resultat mbi. Amanota 28 muri match 10 na zingahe ni menshi urebye na groupe dufite. Gukora renforcement urebye yes byari bikenewe, donc biraterwa n'umutoza aho abona bitaragenze neza, donc navuga ko Ruvumbu yes ni element wenda twaba dukeneye, bitewe na forme yaba afite, donc bigenze nk'uko wenda tubyiteze, yadufasha. Ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bite ko icyizere kigenda kimanuka gahoro gahoro, ariko icyo dukeneye donc ni ukugarura icyo cyizere, ni ukongera guha ibyishimo abafana, ni ukongera kurwanira ko twabona umwanya wa mbere kugeza kuri sezirangiye. Merci. Murakoze. Imyitozo yagenze neza, nta myitozo myinshi twakoze, yari prise de contact, kugarukana amasensation, ntitwakoze entraînement ndende. Nibaza yuko entraînement yagenze neza, ariko hari abakinnyi benshi turindiriye bari bagiye mu kuvuga mu karuhuko, surtout b'abanyamahanga. Nibaza yuko abashoboye kuza uno munsi navuga 60% ekipe yaje, ariko abandi turabarindiriye turabe yuko dushobora gutangura entraînement neza bose turi kumwe. Nibaza yuko indwi izohera abakinnyi bose barageze mu Rwanda, twaratanguye entraînement neza. Tugarukana no kuri groupe y'uyu munsi twabonye Ruvumbu ndetse n'isura nshya, uratubwira wenda ku makuru ye. Ruvumbu wenda Rayon Sport yamutangaje, n'umukinnyi uje kugufasha iki? N'umukinnyi wifujeho ku giti cyawe, hanyuma mugenzi we waje wamubonye kuri urwego nubwo wenda nta myitozo uvuze ko yambaye yabaye umunsi? Novuga Eritiye n'umukinnyi novuga yaje kuturanforsa kuri nani muri phase retour, hama hakazana n'ujya mukinnyi yaje, twaje kumuraba turabe yuko nyamba ari umukinnyi mwiza ashobora kudufasha muri squad. Nibaza nabo bakinnyi babiri ko dusa imyanya 2, mwashoboye kubona bashasha, ariko abandi bose bari basanzwe. Nibaza yuko mu minsi iza niho umuntu ashaka kumenya ngene bose bahagaze, kuko niyo tumaze gukorana imyitozo itari mike. Uko ikintu gikomeye, havuzwe ibintu byinshi kandi gitutu nta na rimwe kibura.
ushobora no gutwara igikombe ugakina match zibiri zikurikira shampiyona ikurikira bakakwirukana abantu bakagira mu mupira bibaho mu mupira n'akazi dukora bibaho je novuga nabanye neza n'abafana kuko abafana bagumye banyereka yuko banyizeye ntaho naciye bantera ivyatsi canke bantera amabaye bavuga ati kocha turagushigikiye turashaka kubandanya nibaza yuko hari ibintu byinshi byavuzwe ariko novuga ko nabanye neza n'abafana nico kintu nibaza gikomeye kandi kizoduha n'imbaraga kizonadufasha no gutegura phase retour neza n'abayobozi twabanye neza kuko nibaza yuko ibintu vyavuzwe en dehors y'abayobozi vyavuzwe hanze rumors zari nyinshi hariho amaspekulation yabaye kandi mu mupira bibaho kuko iyo championata itari kwirakinwa hategerezwa kuvugwa ibintu hategerezwa kuruma amarumazi y'abakinyi hategerezwa kuvuga amarumazi y'abatoza hari igihe ibintu biba ari byo bitabibara ivyo rero novuga yuko twabanye neza kuko uno munsi turi kumwe turi ngaha turiko turategura igice cya kabiri cya champion niwe nyiri ubwite havuzwe ko hari imikino ushobora kuba wahawe ibyo wakwiswe bigatandukana rero ni ukuri cyangwa ni rumazi ivyo vyama biriko biravugwa kuko ntavyo bambwiye canke ntavyo batangaje hari abantu rero bashobora gufata bagakreye inkuru ariko ivyo ntabihari kuko ntavyo twavuganye kuko yaba babimbwiye bona nabitangaza ariko ntabihari ku vyerekeye vya Youssef twabaye contre y'uguhitamo post imwe kuko na Youssef n'umukinyi mwiza yaba dufise imyanya nawe nyene twaramwifuza ko ashobora kuza ariko twari dufise imyanya ibiri turaraba ahantu twoba dukeneye abantu cyane gusumba ahandi tubona ko ari kubusatirizi rero novuga nico gituma twashoboye kuvuga tutireka turondere kuri nimero 9 kuko niho twabonye ko dufise abantu bakeya canke dushaka kongeramo imbaraga ku ruhande dufise abantu benshi bashobora kwakina hagati dufise abantu benshi bashobora kwakina ariko yaba bishoboka na Youssef yari kuza ariko nta kundi niyo myanya twari dusigaranye tuba oblige yo kwidesida kuvuga ati reka turondere nimero 9 wenda bisa nk'ikibazo cy'amatsiko firma ariko yahora akina muri Congo ariko yashoboye no gukina hanze muri Maroc Zambie afise nani nziza nibaza yuko afise parcours nziza nibaza yuko rero nibaza ko namwe muzoshobora kumumenya natwe nitwamara kumumenya tumaze kumufata ko icemezo dizoba zidusaba imbaraga nyinshi nibaza yuko ku bakinyi novuga nka Abdul nka Rafael na Sam n'abakinyi nibaza ko tuzoshaka kurekipera mu kwezi kwa kabiri ariko nkuko nabivuze Rafael na Abdul ni gutangura kubentegra kuko presque bamaze 4 semaines bavuye muri operation babagiriye bashobora gutangura imyimenyerezo yohereje ivyasamu navyo turiko turaraba ngene bizogenda tumenye dele ashobora kuba bamuhaye kuturabe n'ingene azoshobora kugaruka murakoze namwe tugiye kwicara tukaraba ahantu tuzoshobora kugira avantage muri phase retour hama novuga kuvyerekeye